Kanay ko All India Radio Shillong ki khubor ban puleru Elma Arwar. Kimat bakong san jong ki khubor man ta ka step ka apo pratarik ukulaling kot alajar apo ar kilong. IT no ka Chinese PLA yo khana samla uban na Arunachal Pradesh umiram taron sa ka Indian Army. Pentip umintirang ba ka jala Meghalaya ukanat kesang ma ba ka cabinet kalaray ban pinmang lut ya baro ki kam ki basa habayadai berkajing tumbai put berkajala Assam pebina ke sarkar jala Meghalaya ya kajing terwa bante sakiwai ki sub center lembaga PM Abhim bat ajing tho wemeli ke Nongstoin uba Macmillan bersat syak sarkar jala ban pinprano ya ke Nongstoin police station bat bante pat dak jakai yang kalim haswa bani syaki khubor ki babnya tunginya snap shwa khindiat ya kini kajing pemla ki berongkam kat bagi tu ki bayo pang ni okuwet khat khandai hakalang gari kalang Houston ni kintu ye kinong sap ki jongi banong ki bapikir bat balik sim ya utika ya da covid bat banyarap ru ye ki wei ban sim ya ketika kinthop ik khana samla ki bah padeng ka khat san snam ba khat pras nam ka kartam namal gajing saphyang jong ukjing pang covid khat khandai bathamai balatip keteng kum omicron lakerpa ya boro ban bot ya likely gajing batha harum jong katna ka kol ka khia ban nat na gajing ma kini gajing batha ki long ban deng ki mas pinya janga iwe ni iwe pat bat sai kho ya la ki khti bat khat man la ka por Lada film kam ginu gajing tip sapang ukuwe khat khandai phila ban phone haki national helpline number ki balong not iwe ar lai khandai nyopra not sound riu but iwe not nyosan ban ka benda ka jala Meghalaya ki helpline number ki de shispa phra but iwe not nyo non ki khubor ki babnya ka Chinese PLA ka IT no yo khana samla uban Arunachal Pradesh umiram taron sa ka Indian Army ukiran rijiju menteri katnan an jogari ula pentip lembaga Twitter bakaladon ka jing pembet habaro khiliang halol ka jing IT no yo khana samla uban Arunachal Pradesh kinthop lang bat ka jing benya e ka koi ka khia jong uni ne ka medical examination la suba ba yo umiram taron uban ang khat news nam ka karta uban ka jilla Arunachal Pradesh ula shara ha Chinese PLA dai ka apo to ukalang kot mandaus nam ba ka defense PRO Tezpur kala pentip lembaga Twitter ba khana samla balang khat news nam ka karta uban ka jilla Arunachal Pradesh ula shaken ha Chinese PLA ha line of actual control hadin ka jing tip ya kani nakaliang ke Indian Army kala wa jing tip na ka PLA lemba ka hotline bat hadin layo jing tip dikna halo ka jing sakem uni khna samla ha ki PLA labatha eki bakin tlat no yo uni khna samla ka kom ka protocol ka Meghalaya cabinet kala rai ban pingbang lut ya baro ki kam ki basa habayade ba ka jing lut put ba ka jala Assam habaklan baglap thai khubor hadin jing lang jong cabinet umentri rang ba ka jala ukunat kesang ma ulapan tip ba hakili khindet sni banwan kan sudan biang ka jing lang ba ka sarkar jala Assam ukunat ulai thuru ba baro arli ki jala ka ta ka jala Meghalaya ba Assam kila menjur halu khandai pupra na shispa halo ka jing lut put hakin lut li ki jakam haga jingalang gaban solution on spending no ekiwedi ki benda la pentip susu ukonat kesang ma menteri rang ba ka jala Meghalaya susu ukonat kesang ma ula pentip ru babaro ka jing pendip put de ban pendip lut haswa ban syong jingalang biang bar menteri kampo yang jongkari kabala belong ha ka kutoyo jong uni ubnai ni ha ka tayo ban kong jong rempang mentaus nem Professor Badap Linwar inong hikay jong ka Department of Khasi Language jong ka school ba ni hu hinan kasni lapin pawi ka jing so lingo halo ka jing sajit ka jong i banyo ya khusnam pat mishri na president kari urama govern halo ka jing no senyang ka jong i ha ka liang ka literature but education Professor War lapin paw ba isngo ka de ka jing itho ya ka ten khasi namal kani ka de ka kam ka baila trai so Professor War ilapin paw ya ka jing so buram halo ka jing opriang ya kani khusnam na ka bentag university ba ka jat ben hi baro ka wei kat kum ke jetho ke jong i la persang kala kat yai ban pun ki ya khakten khasi ha ka lokalo ransan la ka long ha ka ri ne wat sabari ru kum jo Professor War ibade treasurer jong ka khasi author society ilapan paw ba ikelman ba khakten khasi ka nyo rung no akhna ka bafra jong ka reti sinsya gari ha kini kisngi banwan Deputy Commissioner jong River District ibahapni no ikong Adam Kurma ilapan paw ya ka jing dokumen but ai ka jing sakri si pai ba jong River District ha kini gilais nem ki ba ila ai ka jing sakri kumus ping kumau ikong RM Kurma ila sa transfer ban menta ila simti kumis secretary jong ka kol ka kya jong jela Meghalaya habaklan baglap thai khubor ikong RM Kurma ila kubur ba kum Deputy Commissioner ka River District ila trek ham bat ila treba hamta makabayade ba ka jing de bat ki pai ba Susu ikong Adam Kurma ila kentu ikipai ba jong River District ba kinyai biten ban ajing kesani ke district officers lemban eksorka ban netrelang na benda ka bhagamian ikong Adam Kurma ilong balala kipai ba kinyai biten ban ajing kesani eksorka klentap ke district bolok kowe kan sakala ba ban kan sakiru hakaroi kapar
Kani kadai ko All India Radio Shillong ko balam sipi ki kubor. Menteri Rangba Kejala Naya ukonat ke sangma lembat menteri kakoi kakya jong kejala ujian sangma hengan kesni kila pelong ya kejengalang bentuk bina ya kejintawa bentai sekiwai ki shop centers lembaga Perdana Menteri Bharat Health Infrastructure Mission ne ke PM Abhim bat ke recommendation jong ke 15 Finance Commission ka jimentoy lembaga PM Abhim kilong ke jimentoy hakilang kakoi kakya hak primary secondary but tertiary level bat ke jimentoy banyak kun persya ikhram lembat kiwai di kecimpang hakani ke lang lai kram ru halor ke jingpung khre ya kijaka sumar lembaga Meghalaya Health System Setni project kepada ke program BPISA la ke World Bank. Ulamali ke Longstone constituency uba makmilan besar ulap ha ya ke jingterwa sya ke Sorkar Jila Meghalaya bantun prano ya ke Longstone police station berbentai no ya ke jaka yang kali ni parking lot ha ke ni ke jaka khanang bala bantun kulut ya ke Longstone la bantun gemau bo ulamali ke Longstone lambat menteri Rangba ke Jila kilalik jurup ya ke ni ke jaka ha ke por bo konat sangma menteri Rangba ke Jila ulawan si Longstone ha ke ni ke jinglik jurup layak Rangba halo ke jingpun prano ya ke Longstone police station berbentai no ya ke jaka yang kali ha ke ni ke jaka ha ke bayre bakali benta ka tanat PWD kala batha ya ka tanat kampo iem ban IT no ya ka ni jaka sya ka tanat PWD khanang bala man sedang no ya ka jisna ya ka je ka yang kali ha ka ni jaka palat sispa repo lai klur prap salak tli covid vaccine dos ladap ai hakari lembaga nationwide vaccination drive ka riko nolong biang ka riko vi jong ka ri ka long khandai phulai point lai phulai nak sispa haba phai sya ke Jila Meghalaya ka jingban ki buat ma yo ko khat khandai tang hineng besni ki long aspa prapupra bat lai spa an refu wood ki blakot no ka Jila Meghalaya hadu an besni ke dan arajar south pa ka santri ki active case ba kadan lu san wood ki blakhat no la ko khat khandai tang hineng besni ke blapun pai ya ki jingban ki blakhat la ka Jila sya jar san spa khandai ngun kata ka kol ka khia jong Jila ka pentip lu batang ha is ka se kenthop lang ki nong ba shlong ki dan hadu sya jar south pa an refu ki active case. Deputy Commissioner Jongka Southwest Governors District Rama Krishna Chitri ulapimi yak hukum halal ka jingpil king yak jingya kibre hapo ka sispa mita jongka khapot India bat Bangladesh nalo ka por nrebeje janmit hadu nrebeje step bat ka nekan tekam no mador hadu mutmana la kumaipan kane ka hukum jingpil king galapmi kadai halal ka nongre mentik ngor ya kalung kami jong kinong le kham snio lambat banyada ru ya ka jing khayi bi an ka ni ka district kum ka jing khayi bi an ya ki bas ya ki masi pensidil yaba tablet kinja na ni ganja ka kya ba ki kam khayi bi an kham ta ma ka por mi met la kalong na India sa Bangladesh ne na Bangladesh sa India ha Assam anut kileno jong ka kanhun Tiwal Liberation Army ba United Gorkha People's Organization hinan kesni kilawan pendawan no hakmat umti Rangba ka Jila Assam uhimanta biswasama kumta baro kilawan pendawan na ka Tiwal Liberation Army hak district ba prayer jong ka Jila Assam kilong nyop kat ba sispa ngrep khondai ngut pat kilawan pendawan lang kidi khot jong ka People Gorkha People's Organization ki correspondent ki jongi ki pentip ba Tiwal Liberation Army kadi ka kinhun le no ka seng house nam arajar khat saw bat ka Gorkha People Organization kadi ka seng house nam arajar nyo kini ki khot jong ki atli kinhun le no ki bawan penawat ya ladi haringkal bal aspa nyop tili ki tiar le ki ba kunthop yak sulai bat ki kuli ha ka jo ka por ka Sarkar Jila Assam ha po ka jingalam jong menteri Rangba ka Jila uhimanta biswasama kila ajinga pisa sebolo ki khot jong ki kinhun le no ba pe ha ka por ba ki wan penawat Menta ubnai ke man kibat ke banlong hakalai potri ukala lingkot kan sedang hakapor kharoi buje stem ka office jong menteri Rangba do kari le PMO lemba ka tweet kala pentip bakani ke program basisin shipnai kan sedang hadir ke program jong ke jingma jong ke jing sasiat yap jong khma ke cek ben Mahatma Gandhi ke pelatip kum ka punya titi kani ke program man kibat kan de ke episode ke prapsan jong ka radio program ke manla ubnai bat kan de ke episode ke beningkong jong snam arajar arpuar Aswaban tukut ikubwa sesin kimat bakongsan IT no ka Chinese PLA yo khna sama ubana Arunachal Pradesh umiram toran sa Indian Army pentip uminti Rangba ka Jila ukanat ke sangma baka kabinet kalarai ban timbang lut ya boro ki kam ki basa habai de ba ka jing pinduk put ba ka Jila Assam pe bina ka Sarkar
Jala Meghalaya ya kajing tewa bantai kiwi sub center lembaga PM abhim but ai jing tho wemele ka Longstone uba banglan besat sak sarkar jala ban pinprano ya ka Longstone police station but bantai pat na kacaka yang kalim katu khubor kilakut ibawan chapi nak studio jong all India radio Shillong but sakin dia por ni saya so ba railway station na ka bandai khubor haktin Hindi but bot pat se khubor haktin pareng kani kadai ko all India radio Shillong